Danas dobijamo srpski svetski rekord u Plants vs. Zombies 2 arena. Test će recreatujemo, zato što sam već dobio srpski rekord od 24 miliona. Imam i dokazao screenshot. Dok edite video ću pokazati screenshot, ali nisam tad snimao. Dakle, sad ću vam pokažem kako sam uspio da dobijem taj srpski rekord. Dakle, ovo je strategija koja ja lično koristim. Mega Gatling P1 Torchwood je najpopularnija strategija. Dakle... Kao što vidite, pokušavam samo da dobijem sve biljke na mjesto. Dakle, isto ih buffujem sa appeasement. Zato što je appeasement veoma jak. I kao što već vidite, mi smo još malo već na milion došli. Evo, još malo već... Milion i 500.000, evo još... Malo smo do 2 miliona. Čekaj... Ali čekaj, naša defensiva ne. Naša defensiva se raspada, ne. Da, kao što vidite da ova igrica nije baš napravljena za ovoliko stvari da budu na ekranu. Evo mi imamo 4 miliona, što nije baš sjajno. Želimo da imamo barem 15 miliona, tako nešto do kraja meča, dakle... Ali to je minimum sad. Imamo 7 miliona, dobro. Samo miliona, još samo minutu stalno timer mi zabiš. Nego zajebao sam strategiju na početku. Zajebao sam više Mega Gatling P da stavim, ne to na početku. Dobro, 10 miliona. 11. Dobro, 13. Nije loše. Samo još malo do 15. 14 miliona, ali jebem ti emulator. Evo 15 miliona, sjajno. To je barem minimum koji ja želim da idem. Evo 17 miliona, dobro, sjajno, lepo. Dakle, nažalost nisam mogao opet da pobedim srpski svetski rekord, ali ja sam ga već postigao, dakle nije bitno. Dakle, koristeći ovu strategiju ja sam uspio da dobijem srpski svjetski rekord u Plants vs. Zombies 2 arena.